Hello twongeye kubasuhuza, iyi ni Kwafete. Tugiye kureba ukuntu twapostinga ifoto kuri Instagram ikaza ari ndende. Ntabwo dutinda, twe tugiye ku ishami yacu tureba. Iyi ni ishami, ni account ya Instagram ya Kwakwe. Tugiye kureba ukuntu twapostinga ifoto ikaza ari ndende like this. Hari abantu batazi gupostinga ifoto ikaza ari ndende, ikaza ari ngufi. Twe tuzanga dupostingira, tubakandeho, tuze hano kuri post, tuze guhitamo ifoto dushaka. Like this. Iyi foto murabibona ukuntu imeze, ni ndende. Ni gutya abantu bapostinga, ariko iyo ugiye gupostinga ifoto ari ebyiri ntabwo abantu babishobora. Dukanze gutya, tukazana gutya. Ubona gutya ifoto yacu yaza ari ndende nta kibazo. Biba gutya aba yapfuye. Ubona gutya ntabwo iba ari ndende nk'uko twaba tuyishaka. N'aha ngaha urabibona, iyo wakurura gute ntibyakunda. Nta kindi kintu ukora. Mbere ya byose ugiye guhitamo ifoto, useta aka kantu ka mbere kari hano, kakwemerera gukora ifoto ikaza ari ndende yawe. Ifoto yawe ikaza ari ndende wagakanzeho. Noneho gakanzeho uhita ukanda aha ngaha ku buryo ifoto zose urazana ziza ari ndende. Ugakandaho zose ziza ari ndende. Zose. Ugakuyeho nabwo nta kibazo. Ariko iyo ushaka gukora amafoto menshi niko ubigenza. Ugakora ku ifoto ya mbere, ugakandaho ugashyiraho iya kabiri, utakanze wapi ugahita ugakandaho. Ukemeza. Tuyisanga aha. Urabona ifoto zacu ntacyo zitwaye. Urabibona ukuntu bireshya ifoto. Tujye kuyigerageza ahandi. Yola. Dukemure n'iki kibazo ukuntu amafoto wayeditinga ariko kuko. Ubona iyi foto ni ndende. Ubona iragaragara ni ndende, ariko iyi ngiyi ni ngufi. Ubona iyi ni ndende. Rero nta kundi ubigenza, urabisolvinga. Uze kuri post, uhitemo iyo post yawe, ukande kuri ka kantu. Usubize inyuma, uyigarure, usubize inyuma, ubone gupostinga. Ubona byabaye.